So may sangach and continue iman ko sa iyatuan, seeing the word. Kilikilang masano. Te yamu mo na chapang kilang masano. Pweki achak kilang ko sampal. Pweki yan so magchakilang kichakamelele. Masanan coach masani yang kichana ni pro. Isakeo. Me poson ye poson is such a based on physical tama kilang mesainsan. Okay? A poson ye yam wewe kitama such a kilang ap kakamelele. Kilang ni palingen. Okay? Ni palingen may paninta pweko poson ye am kamelele ni it's a spiritual thing. Palingen mo. Kasya yu puti yang Christ, kasya yu sapan, apanapalanguk, kanang kuposon ang kauno. Kasya kak. Okay? Ay so makamoy ang Christ ang more, miyaya ang poson po, miyaya relationship po ng pungan ko kauno. Kauno ngay sarawi wiya mamor rem. Ar miya pasan yo, miya foundation makami po. Ar yamu mo na chapang kilang, masano. Okay, seeing the word. Are irang pungka ni kitiar pawe, chachipam ya wat karusia, ap kapan yata no purway ko wata, kipan naralapi ang kachacha. Kayo magchapang kilang ng pukan Genesis, Isaac limau riyaw lel silu. Okay, wasaw kas kasali ang kicha, tuan Abraham. Abraham antay ang kauno, posisya nasari, awiyawiyan miya nasari yo, malali kay lapalas siya nasari. Apuntay ang kauno me, na Eliezer na mapan aso pang koyang aramas makaite kunutan incha atama kauno masaniyang apil rongata kauno akachin masani so kaite ken latu manach mapan ale soso pepe nom puchak kauno ari kachin kare lang liki o masani kilang talang pan lang o wata kusukan makakak payay pan tuan ngatar and kataw takamkan. Amen. Praise the Lord. Manko nilo kaya etana kilang talang. Nanlo kayang wayo tana look. Okay? Ari kasampal po acha relationship ang coach. Ay so me miya mo yung kauno. Apra miya yung coach. Rakos ko sa ipa na. Okay? Ang so miya mo yung kauno, coach kakasali yung nguk. Ang poson kakakilangata. Kakakkilang. Tama masanan coach, kakakkilang. Tama kupuran coach, kakakasa. Tama panuyawi. Okay? Niya so saikin siya na sari, akaw na masaniyang kilang. Okay? Look. Okay? Our coach, God help Abraham to see his miracle. Miracle ap ko ito muri. Okay? Coach, niya saikin siya na seryo, kauno, kasaleyang eran kilang, ikamelele, naseryo ap ko ito muri. Amen. Okay? Ari, kasampalang kitya, Abraham, siya kakaleti ya merkalo, law ikilang. Kauno law kasaleyang, ni momweo, kasaleyang, tuwan, pan lang, usukan. Okay, so kilal sa leo, confirm ang Abraham, kamelele, manaman yo wiyawi murisang. Nasari, miyata, pilkay tekin siya mo, usukan niya siya watak atapan lang, yayi kichayil sariyan poson koros, kichayil yang mimi, naninawach makoch koch kiyang Abraham. Amen. Okay, so makan wiyacha example in kasampalin po. So chay charchak chan kasaya masanan coach. Ap kachan kakilang masanan coach. Kachan kakilang apang wiyawin na chamor. Amen. Koryaw na example kakakilang nan pukan Joshua. Okay, Joshua wano eulel riyaw. Joshua wano eulel riyaw. Okay, pan watakong kachampil kilang nampukan Joshua wano eulal riyaw. Ipang watak ni waya etana. Now Jericho was securely shut up because of the children of Israel. None went out and none came in. Okay, wasaw Jericho richtis siya makakpitoy, siya makakpitolong.
And the Lord said to Joshua, see, okay, coach pilmasa niyang Joshua, and kilang, I have given Jericho into your hand, its king and the mighty men of Valor. Okay? Or kasampal wasamain ko ikarapan kauno akak mamasa ng Abraham, Joshua, miya arail ara ewang kauno. Miya ara relationship ang kauno. Kamu yung ngay kachampil ka kilang masa ng coach, kachan ka kachatercha katete, kachatercha asa lukwari kauno, kachampil ka kilang. Okay? Kasampal mepitata seeing kilang masa ng coach. Kaiten kilangin watak. Tami melani yung kiyang kichayamo manampang ka kilang. Pwede process in faith yung makinin. Yamu manampang ka kilang ang poson. Okay? Manampang ka kilang ang poson, miminan masa ng coach. Ari ang pilmo rin Joshua, kauno masa niyang Joshua. Mon awiyawi, kauno masa niyang tanah kilang. Pwabang maitang Joshua bang kalaweti Jericho. Okay? Ar kauno niya say kuyawi Joshua aletier te klanger me raban kalaweti Jericho. Amen. Okay, kasilun example. Mauren Elisa. Okay? Makabang kilang ng puken koryaw nan markikan. 2 King. Sabang kola ng 2 King. Wano, irachika isak limau lele isak isu. Ibilban naralapita cha makan kabang proway ko watak. Kabang kola ng 2 King wano, irachika isak limau lele isak isu. Wasa wakasampal kas kusaya men Syria kan tuan namarkin Syria Qatar Israel dana sampay ko, okay? Ari nai nelisya na latuo makoyela kilangata sangan poko nen Israel ari I masapoya kata. Okay, kote bang wate kachasin wasa kote inta yang Elisha. And when the servant of the man of God arose early and went out, there was an army surrounding the city with horses and chariots. And his servant said to him, Alas, my master, what shall we do? Tama kachaban wiya. So he answered, Do not fear, for those who are with us are more than those who are with them. Tanakete masak pa isme yang kacha, loud sang teras ang isme Israel ko, sampay ko. And Elisha prayed and said, Lord, I pray, open his eyes that he may see. Then the Lord opened the eyes of the young man, and he saw. And behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. Amen. Praise the Lord. Main ko ainso na latuo masakata potame kilang ne physical. Tame kilang yelay kilangata icha o propheto memimo. Yamu manarapang kakpalian karisin sampe te Israel ko makoton against them. Atame Elishanta pakren kauno, Lord, open his eyes. En kilangata, okay? En kakilangata tame silasil, tame coach sapolmanki ponaramor. Tame kauno kakiyang ra. Boy iwasan silasil koros ren coach. Main ko coach manage magchawiya papa, coach manamanaman. Coach man me beyond our thoughts. Okay? Po nang intama ka matawa makasa. So chalala kong insampayo kakpaweti te po nang inacha coach. Pilel ren acha chok-chokan. Imak yang rail ability, yang rail koyak. Apa rail koyak pan it. Okay? A coach man magchawiya papa. Apan lel wasa koros po imakapeng kachata. So, epakapeng kachata, asa pisa chikorusia, sang nanamalial kotilel panem nan palwaramunsak. Coach makapikata emangi wiya pakoros. Arya, aramas chakak, fix such a problem, coach makak po asa, the right thing, asa pasapengonga cha, ananakan koros. So, ikasampal ko wasa, okay? Elisha intayang kauno, enriching pasang paran masa, enriching ata,
na latuon ka kilangata. So latuo kilangata. Irakeleb yatano. Then the Lord opened the eyes of the young man, and he saw a kilangata. Amen. Praise the Lord. And behold, the mountain was full of horses and chariots of fire. Okay. Arisocha meirana na parki socha meirana na masak. Pweke coach mapan bacon ra. Kauno kataroto sa unsa wasapara. Mapan kamasakatara imunchichikan poranchang. Imo man kauno apan tatang ke komuyongay. Imo man na chaposon. Okay? Ari, ako sampal pweke iminta cha relationship ang kauno. Kachaka klang asayar magchapang paweti. Kachaka kanso magcha lukwar kiyang kauno. Maing sam, sawasa kanya. Maing sam, kiyang yan kakilangata. Kachaka kaya kilangata asa. Tama kupuran coach. Makachan wiya. Amen? Ari mesay salang kacha. Mauren Abram. Mauren Joshua, Mauren Elisa, okay? Israel koros kauno kasaliyang. God spoke to them. Coach masa ng Israel, coach kasaliyang Israel. Ni Israel kilangata ni spiritual kilangata tama pan wiyawi. Rasaya Israel miracle, rasaya Israel pampaweti. Apuyawi. Imo mong poson akin tatak mamain ko. Okay? Poson kay teken makitsapang kilang ke physical ay sign sawo ay tatak. Niyan so magchasay kinchak kilang awiyaw kachaka mela lo pwe kita coach masaninan sa polmamasan. Kachaka mela la chamaula pwe kita coach masaninan sa polmamasan. Imo man seeing the word mo. Imo man na chaka kilang masanan coach mo. Kachaka kilang pwe kita masani mabang wiyawi. Amen? Inaw ko koros miyayar. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, kapag coach. Okay? Kapayo an example. Okay, God was able to see his reward. Okay? By faith. Makabang ko lawatak pil na nipro, isakeo, irachikichikeo, lel silu. Okay, coach masa niyatar, mumanapang kapikata, song karusia by faith and spoke it into existence. Moman coach masa niyar. May karusia mangiyatar, sayer, klanger, masancha, sang karos wiyawi. Escho kes. Escho sangan kichal makatkataki may kochiyo ari escho work. Nananchin, kipa na stapler sukuruita momonak, songan tatangki escho work, okay. Pulkiti po escho tatak. That's not how God works. Kahit hindi mo man ang coach tatak mo. Coach mangi rasayer, yamo mo achal more. Apan kapikata, coach mangi sampa pan yamo mo. Okay? Escho kapikata sampa wana kanta okay or kahit hindi wiyapan mo kinini pang wakit kuyang ma. So, masa niyatar, okay? Spoke it into existence. Masa niya rasayer yamo mo. Iya kosay te katete ni awa masancha songkan poita uyawi. Amen. Imo man pilkichail achail pan mamor ko poson ma. Kasayer mabang uyawi akap katete ni kilinawam. Yasayer mabang uyawi yasayer may pang poita. Yasa may panaleti, ayap katete. Yasa may pampaweti, yap katete. Yasa may pananiki, kay pweki kamelele, tama puksaraw masani, maay, kay ayap katete. Arya imo mong poso na pantatok, kaya kailangan dar, kaya miya, kailangan ni palingen ko asa, mekapan, aleti, me pang poita, pang wiyang amor, akapaleti, pasapango. Amen? Okay, last, nan, Ibru Isaac Riyaw. Okay? Jesus was able to see the redemption of man by faith. Imakinin may pang kaim sangkila main ko, may man kaim sangkila tame, ay ewang kachay niya chay kapakapin may sangach. Amen?
Kalangan ng coach nan ipro isa kriyaw irachikichi kriyaw. Tana. Kachail kan kainene yang achaka bete chail kan ang Jesus. Me chapin na chail poson o me kaun sa kala chail poson. Esocha kachin moroskila lokoloken lopo. Apwe ki peren me kaskasik. Esocha man kupuro kila kanamanakpan apan pola ni lopo. Ari ain sawach kachkachier ni palimonen malen coach. Wow, praise the Lord kapanga coach. Man ko moment kilangatar seeing pain Jesus himself. Okay? Kilangatar moment redemption of man by faith. Kilangatar moment poy tan kichay laramas tame apan wiyaw esocha moroskila esocha kalukila esocha insensuat kila apan loko puede que kilang lar kilang kamao me loko pang uyang kechay laramas. Wow. Okay? Arison ka makasampal may men ang ya nanan prong sayray more kasampalan yan. Yamo man ay poson. Okay? Ay poson isyana necha yan wiya koskosaya. Isyana necha yan wiya matamatawa. Isyana necha yan can receive. Yamo man ay pang kaklang. Okay? Seeing it. Processin na na faith, yan kaklang. Ari ima kasampalan wasame kapinggi man kayo sang kilaira. Tuwan mo rin Jesus. Jesus kilangatar, mangyatar, asa, melokolok me pang wiyaw, akamaw pa chayl karusia, lel ranwach. Pag chaylan kakyang lel, ren kauno. En kakprong way kachay lang, nan more, mawutan ni origin of it, imak chaylaniki. Orienta wasame, esocha kachin moroskila lokolokan lopo, apoy kiperen, me kaskasik, esocha man, kupuro kila kanamanakpan, apang pola ni lopo. Oriyan sawach, kachkachier, kilangatar kamaw pa, asame apang kachkach ni palimaw na insam, asame lokoloko kamaw pa ang kacha. So kilangata, okay? Tama kareta Jesus kak kuya mimi pon lopo nan lokolok koros. Puksaraw masa ni Jesus kach to ni sampa, tuwa cha kamuyongay mamimi ni kakona na ramas 100%. Okay? Akon matak, akon saro, may koros makchakan kon nintuwa na ramasaman, Jesus yang anikisangan kakono. Nan lokolong ko, mimi pon lopo, escho kalukila, escho mentaw tisang, he was able to endure, encounter, kolong ko po kita, he saw the great joy. Akilangatar, kamaw, akilangatar, peren, kamaw koros, mepang wiyawiyang kachel, magchel bang kak, kaweki ti chepen. Okay? He saw the joy of men being redeemed from the devil. Akilangatar, kamaw ang kachel, pagchelan kak, makalakaltasang, tame, maur samin tib, me, chepel, kalawekan kachel ti. Amen? So, iwasame men, eukiyang kachel, man sangach, kakela kaken kachel, a child relationship ang kauno, kachel ko tong repok chay kaklang, kachel kakera sa pang kiyang kachel papol, man ko. Kay poson kin kiyang ngok papol. So, cha meman kakan lapan kupuran coach maso cha poson. Amen? Apakin kiyang kachel papol, magcha so cha pang punpunatiki, tamak cha pang kang lakap. Cha cha pang punpunatiki, mauren na cha sarikan. Cha cha pang punat kami coach pakay teka na cha. Nanan sama cha kumpunat kicha kachochowela cha acha kapunat kan pokaiten kicha akicha nana kichan patan kapakap ewang masanan coach pakauno kakasaleang kicha tama kicha naneo mona pang wiyawi kauno kakasaleang nguk na noraman kauno kakasaleang nguk nan vision kauno kakasaleang nguk niyan panrong masanan coach pakater punatiki sangkan mapang wiyawi. Amen.
So ime menan karachikin kachapraway ko watak masanan coach kan kapingkiyang coach ay kapakap me en wiya katete panan wiya me sawasa chamor pokichater matamatawa me kauno man magchawiya papay nananto suchakak sapang kachasosiyam mo na chapang relationship bang imanintaway me just spend time with them. Okay, koto kapakap what wrong masanan coach ay mo man chapang kokoerta mo kanen apply ta makarong acha apply makarong anta kaus ngayon sao chen pitoy sango kaus chela sa ta coach kaus ni Pompey. Okay, kaus kaschukan wiyakan kanayang kaschukan ta melaw pitoy ma kakan kaus ngar pula kay sang nanumay. Okay, mo man chapang kaus mo kahit yung chepang wiya loko-loko ya chiki-chikon chepel po chepela peran gumatong gang chel niya chay kumuya mo or kaus ka take on the authority. Okay, manaman isak mamimiremo ka tatangki niyang pan cast them out kapanin tayong pitoy sang ma nanumay tananay more lumaran kaun Jesus tatang ko maran kaun Jesus. Amen. So man ko man sang watch makarong-rong iperan ikas ko sayang kamu may sanga chiperan pue kita yasa me achaposon kokoirta o kachapang kilang mon apan wiyawi sange o makakawiya kam kamelala coach pang kasaliyang kamu mon apan wiyawi. Amen. He will open up the eyes pagan kilang masuchame ko chapal ren coach. So makarong-rong may sangach ka wonder tamala pa ko saya. Okay, masucha ang relationship ang kauno kasayk mo itang Christ amor at panapalango kan wewe kita me kas kusaya. Imen lukay ko mo man sangaj. Makasayk mo itang Christ amor ay pakakan pilata mo itang Christ amor. Okay, lima mela lima more sucha makakulang rin sama masuchahi. Amen. So kakakalasang yan ang kapakapwach we hakapay now. Kapakapin ang kasaliyang chakauno me kananay. Kamen wiyala sa pulmasari. Kamenan kaunta maur, kamenan kamakalayo kata. Amen? So, kakakalasang yan ang kapakapwach wiyakiyam, kahit yung kapan yang alachon kauna pata. Okay? So, kapan yang alapanay na yung coach. Glory Jesus. Mang Jesus, kalangan ng kamoy. Kabinggi ang kamoy. Amukachin pola po ang lopo. Kachin pointa tipaikan. Pueki ay wiyara mas tipa naman. Ranwach. Ikotong kamoy. O ipaki. Kamuyan makakiyang yang tipaikan koras. Kamkachlong nanay maur. Kamuyala ay kauno ay sang kamor. Kamkachin wiyakin niyala. Sanga naramas makamkachin kupurki. Kamkachin kaway tay maur, sang ranwach pilbang kukulacha. Kiyang ya, kelail, kiyang ya, kaparapar. Kakairata ay poson. Kalangan ng kamukaon Jesus. Amen. Amen. Mangko, kapagapwach yakan wiyala panaynayin coach. Niyam lukwari, a simple prayer. Makapanintayang, makakamela la kapingkiyang ako chinpo kila tipam kanima sa salwasa. Kay chesya na wiya isisay swal kita punat ki iya peran ki. Patame ako chinwiyaw. Ya chi kicha kakiyang para-paran karong-rong masa ng coach. Glory to your name, Jesus. Father, thank you so much this morning, Lord. Sa pulang mamasan manaman makong, sa pulang mamasan mapung, suchapin ki charamasach kasanti ach plan, ay so koros as chukin kaparenta kupromi. Ay so mesa suchakin in line ng komo sa chukin na led ti pasapangkan. Maing sami ay kapakap, ach mauran kakilangata. Lord Jesus, song kan koros, mesana na song kan koros, makomkachin kolokolong kij, san kilangata. Maing sam sing the word, kilangata manaman sa pulang mamasan, kilangata tama sa pulang mamasan mamasani, san kakamelala. Kabinggiyang ko mo kich ko Rusia, may sangwach, marongorong maing sam, sa siyapan rongorong atya, apsapan chaptak lang,
Lord Jesus, abang yaw na nach more. Lord Jesus, ang railakan masapil kun uya kapakapki, sabang kilang kompang kasalayang kich maing sam, arail more. Ikaping kiyang kumakaon Jesus, ang mukachun purang, kachaman kin kich may sangwach. Melel mesapol na mupola, ikaping kiyang komu Lord, pwede ko masa niyatar kamaw mapang uyang kich. Ima kariyang kich at redeemed from the devil. Ima kasalata kich la, pan kanaw takentib. Kalangan ng komulo, te kasalata kich sang, pan kanaw takentib. Kapag nga marang kalangan kaun Jesus. Kapag korasan ko ang kumupo kamukalip mawarang. Kapayata ko Rusya marongorong, maing samach, poson put it to work, oh God. Maing sam sen tatong kisan kilang, mapang wiyaw Father God. Kalangan ng kamukiyang kumukapang may sangach, po kamukalipon lingalingkila. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Kalangan ng kamoy, riyay lang. Kalangan ng kamoy, Papa Nono, Karusya. Okay, makamoy mayang wirong-rong masa ng coach may sangach, yang yaw ya kapakap, kapanga coach. Kaya parenta, okay, kaya wrong example ka, apply. Okay, apply ang nanacha more. Makakya ka kilang, utang kya panaleti. If you can see it, you can have it. Imo man mo rin Abraham mo, imo man mo rin Joshua mo, imo man mo rin Elisha mo, Israel ka mo yamen example lang kichamay sangach. Okay? Niyan so marakilangatan ni palingen ni kocha masa ng Israel kamelele araleti. Ipil mo man kicha. Nakachakak kilang ni palingen ni tama coach mamasa niyang kicha kamelele nan masa na kicha pilbana leti. Amen. Praise the Lord. Kukao na ko siyang kachin yeyang komunan maray ng ranach.